أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Kwezi watukufu, mafundi watu, baba watu, wazazi watu, wanasho watu, wanama wanzani. Mwenyezi Mungu ajalie iko mahala ni mlio ganyina muo wanono iko hafangwa harumwezi rahma za Mwenyezi Mungu waloa wade Mwenyezi Mungu yawe unono haraka walo hule Mungu wakurubishe no walo karibu wa wanzao. Allahumma amin. Yarsahilishe ezinza khair weka yao dizuri ziutaji yao harini ke khair yao duniani na akhira. Amin ya rabbal alamin. Winchi wa hanyu utukufu wa hanyu walemewa walembelea ngwaona hamu kiasi ya ukana tizidi hamu ya uka nedabahanu walo wandu wa shukuri yao ngwahimidi yao Mwenyezi Mungu ngwari encourageo haila mbana wika yao ngari wanao itwengeza mndu hamadami ngamono haya hauka ammono amantina barungona ihakikisha abange hokari kendo enti hatu ikendo habodo utowa owarendo zenai vaje wandua aminifu wa adilifu wa himilie rirengeze enti hatu khaswatan de diaspora weka yao rijoka ngasindo kabisa habahatimbi rijidi waza ridiwazo wana ramfili hana wandu weka yao wajoe nshindo bao shawa daza wabuli ya katili lwendalo waulilia no wafungia no wahibia no wamenyele aziswala wao wakentwa dulire makoti na ulipilia zigelegele hesherumbisha hatu shinji weka yao ikaulazimu rijue ya ukana na ridoe shelea walo karibu nasi na haina mndu mme na mndu mshe ilazimu waangalio wana yode amanu shasi wa komori rizidi waza ngarangali yao wajomba wa malezimeti na wala jauza mashuhuli basi sama esha na unono na hizo si karizifikiri hata ilada ngarirumi yao malizi njibanu na aburi bulia wandu wakonsideru walisa ori wanosao odo valide okeyade hatu ikira okejakiri ngeza bari wandu wadungu wambia wandu kana alifanya honu shangari joka enda hula tena mwangamizi wana wanema pesa hunu mdudi kama zomo ni mwangamize hula izo noza kaula zimu rido zifikiri ezi akamhemu ba izo karjodo zamba leza husu elefujari katili la azali la hisa la rantize dhamana za Union Africaine amabiani ya ukana minja kaujua ukabala sisi deriko uliba njaka ujua ukasisi deriliba o na yabo haka vice-president wa ile katili la Maikisadi hamba kajaka ujua ukana vala wanduliba kamtora kaido daba hamba shana mtulilie banga mjo wonandu eri hundu yindi eka ti upulevu sheona ulaba na ujufumuo na hangamiza ishora tukanisho manahe matwi yaka uhulinda manahe matwi ne malaba wadaba yiri sheri undu shewa emu mmono jana izetwa bia zifanya za kishenzi yazifanya jana harenge mnanye ndo ngwanzo ajiwa liseleda ha henge anda tukajire mebala bo ribono hamana yomdure maru malatabu ndo da basare ngejao wallahi ngoto na mnatwi arenge ngwanzo ajire me harudi ngwanzo aremeol emmono kamjao na bwa komor emmono au kamjao na unu muhima tole atujua tu ninga viyo basi utotenti ya wanu mahasara gea basi ele jeshi la njoka mjana bijani ubirili ngwendo zao hizo nizo wakomori wakana hararanizo ngwendo zao yani ngwendo zao
na mimi mmone arengenye ndo hendo jile maboda hatu antikamba muyono wa Komori salama nani na mimi mko bana lekenge banu tabale do mwiswa toy alhamdulillah rabbil alamin do foma ha na mummone ya harengenye do ngazwa jiwa lisele de haha tu wodo urego to mana Mauritania na mone haya mujoni ngamnanye do sio yabo kujwanza direme tu hamzigara tu ajireme ba haya ajireme wala tena adazinanse uzakila bazira na mone hajirege ifanye ajireme jao aruduma jore mewe na mone tu haimjisem na nyendo amzingara mukauho tu amzingara na mone ye marantu jombe mewe da haju ulaba wa ukana uzigaro abantu besenge mharanti jombe mewe da haju harenge gukazi ya jonese arumarugo za serie na passation mdujibali ya elegant ujibali na uchui na utufumuo alhamdulillah rabbil alamin tiharaka tena tiharaka da ina rarugo ba tiharaka borujoka udwa subiri ke kari wolele tu haya hajisawla mnanyendo mukauho amzingara angalia alhamdulillah borjoka na mo wori tojo do helele ni usira koto e borgo tukada system seje da ubise na jana bawashida hira isim Komore washide hazilo akajare mindu timwambia ni kama shela usiku na mwambia kana ikawe mrumme enda Burkina Faso hauende gide hauende Mali jo woneka kujari no ayo kama shela video hiyo komtielea kama shela video ila Tame ikawe mrumme genda bamba ode president wa Union Africaine. Amba ode president wa Union Africaine. Ge ikawe mrumme genda Burkina Faso riwone. Habitamanda ya ukaye president ezentie zinja weke ujahuni sito tonto wabo mnamshenzi. Izo kezja parwa mbilo manadamu. Kezja parwa mbilo manadamu ngofikiri ila de miji udungo enda wavuriza zentebe ne zentsahiwe hila wa. Jawu les gele. Ufikire zenti izo na wamezi na kazu na wabamuo amade miji ya hatu basuma uka president wa Union Africaine na waba salam taka kuna uparo joro mdua hao zenti izo tena kuna uparo joro aina kati ambao gawe no grata kuna uparo joro mdua hao mahala ni hiyo haizo watukufu garinji yao haruma nukta muhimu sha gasaruma bwana ramaga jo wombadi wa haina mrulo kinyume wahe bwana hatu yinu Mwenyezi Mungu ya mjulie ndasi ala kulli hali kariti bana udotunda wando winga kweli abo winga wanramu ngaru wano bwana o wanduru wano bwana ni maislam wakomori lo batima ifori wombedi mwa Mwenyezi Mungu ya warehemu wenge Zijumari swalia ngabo wasuli jana ngabo wasuli leo abakoro hali wajo wasuli maudu harumo wafu hatu imana mshwa hema na nyasi razida ya fariki hunu pari Mwenyezi Mungu jo warehemu wote pia na imana hatu wana mshwa hatu wanu marisimati ikayao rambo imanya nyamba bahe hafariki masivi ya nutena
yabo ele tanga hilo ngujenda wabaleo manao de wamzihe yarudia ho azihe manyanya mbaba hao. Mwenyezi Mungu na wabe imani awasubirishi waparisa le tanga hilo haruma wakati wako wakaurengea mvio abonge. Mwenyezi Mungu ngujo warehemu yasubirishe ze fami hizo yajalie banda do msiba unu wajua ndani na khairi. Allahumma amin. Kwezi watukufu azali halawa ho iya engenga kwa wanadamu Union Africaine yode mkonti wa Afrika rilata mali ratukanizo ripulihani hasheo shangwa tukamba azalari be Union Africaine ya manahe tu aba basantu jongo tukabrambiaje harumwe bila ya dungo aba ukana maendeleo nda yao mbaba wa isasi bonti omaha wa pulevu sheo hazilwe zensezinji kajazenda atoleja huni eja ya mbayi zo ajwenda ende afanye basi sha ebanga batuko buhatu ibano abasa subuti adia rambiye bila emapesa hatu ya rumilo yode mananti zinji watu henda dabo wakanze babite twalo niyo irumilo wananti shele dabala hatu li jwale de lirenga ina usikuri topashia hata ngewa na basa kutoka jwambe ko ndatseda gochaka nda mbere ko hitse riundu to ko hiti bo tui misafara shiwi ya hawaina katitu namba ja no wono kema bani waloneza mvio kwa jarango msafara ngejuze wewe utona mvio utona hata aeroport baele da bala mwana hao lidwa baka tuko jam wendo bi tuko bala mvio uta Komori Emirate nda ibi tuko uta Komori ne aeroport hiyo bainge bumani kasijinde ndo bi tuko bala mvio aje yanti abo boda bala mati haruma aeroport ya kishenzi amandiyo maendeleo nda ya biungu amba kananga sarmu Union Africaine erista fidinti uwetu ndo ulo muhimu dezajiro usikwa chana inga mnelewa awata basaka mtunelewa ekemnishianga mambo ya ukana dezembwa za azali jeshi ilolo ubirilio wananti ilo ubirilie mipaka lo ubirilia eze mumtalakati eze bien za henti jode muhimu ya jeshi ezembwa no wene fuo hamba banemba ndo muhimu ile amani wanzo amenye amani nawe amani bano wafikiro bafanyi wanti kabatu ndo jojo uzina kabatu ndo jojo ufanya bonjili wekati dezembwa za SRC amfikiro kaya umesha yao mkafikiro kana abantu kweli azali ngurongo nti nukabana ukamana damu hendarege maburu nkuhamba ya numa prefe ayahimisa uka haruma seta kabati mwanadamu jojo kufanya bunjili yo Komori hauyafanya hafla Komori hauya revendike ekati ile wandu wasutene le purunku la zadi wandu basi walona droit rumenti hiyo ya kufanya manifestation ya kufanya bunjili wa rumasani wadunga kwa tina droit kufanya hata bunjili yabo wana hanyuma bao majeshi ebanu wana mapede ebanu wana manesibiani ebanu wana maburu wanikuwao ziba wale wendo wadotambishwa baba hao ebane zembwa zinu ziliwa za kwa wanado wa baba hao no wazaza hao wadungi wazaza hao no wa baba hao ina maana wajwenda wado wato cha nezipare e diaspora wa baba wana nezipare ni bwa baba haukazinu mziwo no limwambia nizo engera to usiku ya subuti ya renge juba ila ya iva mumfuanti edeito ayo jasini yani haruma mrulo na famina na sabana ndongo edeito webo ebanu wabi ketujisa ndufikiri mna ijomba ya lawa mshanani ya reka pareo ya jizingiza ya tijole mwani baridi eka wivaya emnakando ala simdu fikiri mna idate ya jua gono jus emdu shaharenge costume avaya ntujo va hidit joka urenge bubu ya au tijinde nufa uganduru kweli ntia kamidi mwana matodo no mzani mwede masome ngara sema ujeshi mimi sitami chao mwede masome kweli mnanukuma ni atoja ya mrengeni bo majeshi washila wa mzayani bo ambuliani kweli kwenye majeshi
ebano mzani ngwa mnida unikanga mtuka kana mwata munde mahawa baba wanu matambisha mihunde amjo faraka ni ngamjo faraka haja libiti ni wandu mfanya wazenu izo wa mzayani no baba hanyu no watata hanyu wanu mtola mwele masome mje mwanilie nti mwanilie madoma na mwanilie owanansi shaka mja tola mwele masome ukambwa za mdukana mwe enda kaze ula manyo enda uwewe na enda fanyeja yoti nuko zilona mwanada mwenza nkidi ebano ujeshi mausoma dawa doida mwadu sio wana shohanyu no hiba mituzi na tiwa wakizo nizorizona na udoro horo baba hanyu no watata hanyu wake kwa juhadisi wami kozi etiyo ikanti hano gonda ikanti ha oarumao madamana ikanti hema ulama ikanti hano tabilite izo des aimi senti hatu izo des aimi senti hatu bomachui alafu mjanganyi yao kamtina ndo mzifanya hao ekatinde utolenda mo wonya nyanyi uhifa le mwamane le mtoleli kwa miziga mwana mfumo wanya nyanyi bo washenzi bo malaba bo wediwa diwa bo wediwa mituzi bo wediwa tahabu wana ndashanyu zinu hawara wana ndashanyu akali bese zinu hawara waliwa bisika mjalola usikika mjalola mzae mwede mwado wa wandu joa ndashanyu au mwede mwado wa wana joa na hanyu bo washenzi e comportement mlo niyo ya wada mwado roho baba hanyu no watata hanyu na mnaila mo watoa wati hadisi yonge ide mi permete o ni sunzu sendo za stay akanyitwa ndo stay ilwanyi ane problema orongo anai ane problema orongo anai hizo mwaziona zina kama mtuka mbaide o baba hatu no wajomba hatu no wabaya hatu kwatina dura yo hadisi wambeze down ndele sendo naye ngamodomo ado atowe namna ila mo wasekwe namna ila baba hatu no wajomba hatu bo maburu kumsiru mwazalwani ni maburu Debia joni puane de nazinga ni mbaba hangu ni mtowe ya bunjini yo na vitu jokana katina mzinga katwenda fanya nayo ha debia joni pu emria jona biokana na mbele mizinga yo mwene mwaro ro baba watu jamba unyupa ya saa bo mnamshenzi da ono wa huzai emria jona biane de na towe mbaba hangu na mzaza hangu wa bunjili yo ni jwa okele bunjilo lilango wanzo wafikire maslaha ya heti basi emria joni ke ordro yo tijwamba unyupa ya saa bo mnamshenzi da ono wa huzai yeni zona joma biazo ya tijo paru jo fikiri ukana yengondo yani pone de na rende na yo waniza wantashioni na soma mitifayadha hombeni mimi misifayadha wambe sharifu mimi fakhari mimi yoka haringa modo nafanya zini badeni beshimbabe hango yazi yo mabesa tukobali ya wazali do uniko yawe ya hensi boni ele wao yawe ya hensi yato wotia azali tidonliso au contraire azali kuliswana enti kamliswana enti abonge waonu wateshe yao wanu ikawla simu wa komore kwa parisa mrumshe wa jeshi wadwaba ila dhahabu ya hatu ila ya hibwa mbeni na mdu ambia kana inde dhahabu mwahiba mbeni inde dhahabu mwahiba bahani inde dhahabu mwahiba ikoni inde hibwa mitamihudi ebanu nyi wandu washahize mbuzi zinu ebanu wandu wanadamu ebanu nyi wandu washahize mbuzi zinu kamtona ka wele watungola utortiro baba hanyu nyi wandu washahize mbuzi zinu debi ujo kopste hima buru kuyenda ya toste himzazi ya toste himbaba ngabo wazingara mzazi tu wako mfuanti ngambonao lelo tena baulwa wa mnamwana mshendare ngwaro ndo tobiami ko yenda faina zila kanyamdo ngo baza kutushida protection ananti kutushinda waliso wananti kutushinda wanika mbamaji wananti kutushinda wanika mbamwenchi wananti kutina barugo ushindo unika wananti
Ebano go bakia porende cheboda bala shonga. Daono watu vodunga mango amineze fikira za. Fikira ndazipi. Fikira ndazipi. Halafu ya numa burunku ya mbaya jaya mbaya ya numa prefe. Ebane maburunku ya ebanye ma prefe wa hirinyi. Mtuenda masome mahamlo niyo. Nje mdo sinyo kana kamna ujua ishele batijo sabaya. Sheke mdo okeze mbazi pula zendeza sisebaya yoni kamjibu wazia. Ebano sisole bando bibu wa shenzi danyina machu ya mafundo wadungu wamba ukana borade ama nazali wanzo amana. Umenyo amanino. Umenyo amanino. Wandu wadua jaru mamnasa nungu wafanyibu jilo la hao wajoro hawende sao. Wandu wadua watowi wawauwe wabalili wawate kazi. Alafuka mtuka mjamdo wamba ukana wandu wanzo wate msajacha. Wagena mwabia babiza fidi ya zalolone babiza mbuzi za majeshi zinu. Ya ukakairi wa ora anani. Ebanu bo mwanzo mlole mana mtuambia wandu wanzo mlole nuka. Engo jeda Dubai lo nanta shetabu. Ebanu mjamno kwa wabu nga mtungo ufudulu wa cha matapa ya wabu. Alafu wandu mahanyu. Wadoda wadao hibeze tahabu zaho wana wa shetani. Omwerea ni moja. Ebanu mana mtuopisho wandu mahanyu ele jeshi mtodo wapishama iluwa ilainde. Ngabo tuenda waka usingani ya fene si juzi. Ekewa ono mtuzi watungo kama ladala wanzishi wafikiro ila siro au ila ju. Ekewa ono baru gai watungo kama intandishwa dalao ndo uno. Madele tina wakazwalo idada hadi ukana nende idade wankoli wa utuhula basi. Shane zimpare ni wakoti mbiani haina dao la nyumke nasumu yambo huyabo mharai. Ezinto biada zibizi zijiri. Vanuru wasuli daraja ya ukakabati mbaba mkomori ujojo hadisi. Haumjomba mkomori ujojo hadisi. Haumjomba mkomori ujojo hadisi. Unji yabanu hadisi. Halafu ema khatuibu. Yalo hamama laba. Ya onauru kwa mada zinu. Wahutubu yo watu mzima usubuti hapa usabokana. Amadima nga wajiroto vada buonti jumana. Zinti haki. Zinti haki zinu wajiri suwabana. Wababa hatu entinge ndo na hii. Ebanu msoma hirinyo ndugo hutubo misiri. Ebanu msoma hii. Ezabanu mtuambe zoma soma. Ezabanu mtuambe zoma soma bo makhatu ibu mloko mo. Wanduwa unawa wafu msitoma. Wanduwa fungwa msitoma. Wanduwa viola msitoma. Envinyo wanduwa wanduwa twingi wanduwa. Abasa. Amona wanduwa wene watu kufanya ngoma na uzina. Ezabari sisi chocho uzina batu. Ezabari chocho kufanya bujini. Rambeze ndo na ine zendo. Na yongi warumwa esharia. Mshinzi shahenti ya tuyokana mwanadamu mkomori ngena droit ya ureklame. Aina usiku tukanza reklame ema burunku ya ema prefe walo yao. Watu kwamba kana ujua umbulia ni sababu de amani. Amani daivi bo maburunku msiru. Amani daivi. Wamenyo amani tinde zembwa hizo zenda zitungo fuma wandu no hibaze dhahabu za wandu no hibaze shaule shawandu. Kabati fundi uambweza lazimu samu. Allah ina kati mitwe shele ina katina ye hise situation ilo komori mitwe shele imamu mjufumu. Mitwe shele imamu mjufumu hatubu mjufumu mu Yemen. Yabana mjuhi. Owa nikiwa kwa tu saidio watu nikiwa. Watu nikiwa kwa tu shilo subiria wastahamidi. Kwa wonondrongo yabana zi amrishe senche mazini zilofanyiwa. Kabati wonondrongo bi yabana mzizi bazi nukazirendo. Sha nyoti pia kanyisawa na mjweba mngwa mlaanini. Yole zari utakomori mngwari lani. Mngwari lani. Kabati wonombi hasubuta zizia. Kabati amdishondo gonchema. Namna jaru manti arumama mfukare kabati wando jojo mjia wa hadisi. Sha grupu nzima basi ya mafahava adu ya walevi ya firaji wale watoto hadisha sisi wanu kabati wa baba. Ibura Sheha, Muhammad Isa, Aligeri, Jabdala. Mbesha nifo wango wafanye baada hubi wao. Mwaono na mawe, mwaono na zononi. Nuwatata hatu. Wanu kwa njoho hadisi basi. Wanu msamdirende wa shoni. Halafu mafundi kwa ono izo wadeza pia kabati wa mukana nono ebaniza bari sisi rituhambe amani ne emana mtu abakana na mziebo majeshi bamduka do ibamtuzi mtu wa mduka do ibadi watu ya tu rengezizi walo buka do da iba shahuda ya tupishi washo
Maana hizo mtu zamba hizo ndio bukadora hitwa ya mwanyanya bukadora daidai roho mbaba hayo no mtagazi hizo mafunde bana mtu zamba hizo bo ni mafunde mloko muri ni mahatibu bani ni mahatibu walo ko muri wanyi ganyene carte za SRC pia mde ganyar mo SRC abo video tsa ino wana na irewayo bana wakasi ezo wazali ambao harumwe dini kabati fundi usubuti hapa uswaza lamba bazazi yaba bano kutimwe bano ezo ngongo za mbona kutwambeza ngene mna lazima kabati usubuti ala hani dogo zedonai ezo ndu zamba chesi ino bo wafero hema na utso santo mai ndi mdu wa ula damone tobi amada si yemtume ngura myokanende aka mtume sallallahu alaihi wasallam ede hamba ukaya asiyahatu kwa ndini bankola bwamba wendilo asiyaha yo tourism akanza asibah asiyahatu wa hendeni koli wendilo ifasira man traduction kama ani abo uli kwa ndumaji uli kwa ndumweje uli kwa ndumsomo d'accord abo asuya hatu wahindini abo wahindini kwa vumbula ngamia na utsunga d'accord abo mtume akaunise muhimu ya sport ayebone ayayuluka anza we kusudi nuko hindini safi kama na hende hasom hende harma sport hende harma entrepreneur yahe kabati mtu mhadao yewe ngamjihadao bayaka mtaushinaru mazo vodu tsile kaulidiwa maike kwe yemne zimuna kahanza wa matashauna ila yashala ari Mwenyezi Mungu akanza mbia hili ngamshi yao erishemeza karishamuna karimwa taba kasirama ndeyilo arindo salisa watu ya subhanallah yemtume ngura myokanende barujo shirale ukra wa rabbika ukra wa rabbuka alladhi akrama bil alaq khalaqa al-insana min alaq wa khalaqa kinabe kawe mazi wetiru munyi mazi yaho dabala mazi ukra wa rabbuka alladhi akrama bil yemtume ngura myokanende aka mtume sallallahu alaihi wasallam ede hamba ukaya asiyahatu wa ndini bankola bwamba wendilo wale ya bakibala hino azambe ishinda shibiten ila kan asiyatu hindini enda bi asiyatu hindini asiyatu hindi bazaki harasiya hatu hindini ino bo tuwana rogo imana to santo mai wendini bankola bwamba wendilo asuya hatu wahindini koli wendilo ifasira man ezino nusa mndu mzaki alhamdulillah rabbil alamin kamonao ujufumu abada unu kapata tafundi umrejezo lingoni shawabuli ya pia na redelea rumezilo muhimu ezilo muhimu notabilite isijini wa jana tena harumo mji wa fumbuni au ila jana au juzi isijini wa jana rizibiri mbabi yabo kamwenda mwende mwala ebelu wenge na hacha na wanadamu kairenge mdamwambia ukana utede haruma wada hana rumbuna twara butena rahana mwambia yatije bahana jokai ebala la nyido kadanyinaye ezabe sebala ituhali wa irisha blende ashito jofunzi ebala la nyido kadanyinaye moreda wanukatsaro mabelu ila dutuma china mwede mwa irobari ni muifunge boya muizamisi banuka si harumwe mna mshenzi uri ulilio wana no rifungia ngemengo ni mwao ebanuka ribaka rumwa mila nasi basi simwambia ni rogo na mjuwe mpoa na mji wa Komori pia haina mna ikofia ya pua na mji wa Komori pia rudira myokana ekaharara msihi haina mji azali ya johe ndare fundi ro mji uo mji wa masarambafi balanga bo panganyile jilo wa jilo upwarwa mongonguzi kabo mongonguzi ngabo mwambwe ba unu mongonguzi harumwe mabanganyile eze formo za ezereke
Waifatihu waimna bamba waimna panganyile mtiti oshia waimna panganyile mtiti fatihu ilandu uchu kabo mongonguzi kabo mambwe ade odo na zati ezino emana rotuzi tambaza wanda wazizingiza makiria juka mtije mala rijoka la kumdini kumodi adini shamda sinamna hivi basi belu tije mala rijoka wandu washenzi wanupia ibidi wamba ina mahala wajoka mjo waona basi azalingo edo michi shamba fatiwe enda ikoni wewe basi wa ikoni wade wa himiara wakao mniko mhono masikini waikoni wajuha wande wa himiara wakao mniko mhono bo alhamdulillahi rabbil alamin ibanga mweshele yao juzi na wabiani ya ukaa mtu ukaza lwe ibidi ya balilu abanu adoli swatindi harenge marto kwanzo ya jireme wachila ha he anu ibidi mjamlo no kana bofa ebanu zinu zichugwaje harenge marto ngutota pala kwanzo ya jireme ola ngutote na kwanzo ya mreme simwambia nukana wallahi bilahi amamri ala mustashfa majanini oyala wala pitali ya wajufumu mimi zinu nja paru zione ezo comportement ya zali we wallahi bilahi inu minja paru yona bana Japar yola ba lui tu poko bori. Ezilum tu zaba. Ezilum tu zaba je wako mori. Na mimem mone. Badi uhoza wa. Eban kwa zorengenye do jireme bwazali. Toi. Tu. Barat. Namone arengenye ndo ngwazo ajireme boda haju bwa komori kwesi dala no ngamba washile no iwana cha neziripare asaba neziripare so aba kana upashia ida la parti tena kana ida ba lutena mujola la ba nyoro barka mtsoneza sura kanga mtona mndu tomwe mando yebidike ngufo pirisu kairengere ndo rumwano yi rahanam kababa kairenge wili ari tawali ya woi bora umnya alhamdulillah rabbil alamin do foma ha na monezo kairenge kaurumano yi nemoto tijimoto tsikimbu alhamdulillah rabbil alamin namiyomone karishirwani hoenda ngondo wala hekutuone sambato abia njema shangondo warengenye do anzo wireme mndurudi wirenge wambe ebala mndu aziyafanya ebala mndu mwabwa ngena kila fanya bwa komori tsoi tu na mumone ana uno soti we ka uno mndo mlebelea no busu tu na mumone harige mnanyendo mujonza jireme wala shanga yafanya magonjwa mlembe ule haji
na mwambie enda mlua utori ulitiuone tena aba hala ya Komori bangari ulidao mshenzi la ya Komori abasa kwa ando ngwambo kana faharingula pizo azali ezerwa azali yazirendao nezo baba hatuwezi twabia warendo wao zunga manzunga mlidoni ste azali. Halafu nyima jeshi engetindo wa baba wa Komori na notability engetindo unafiki wa hatusi wa Komori keja kwa bidi bafe jeshi yao ando adwenda mationi parce que wanu kwa twenda kisilamu wanu watawa wahimise kafiri wadoja oriwa na uriteza sheri keja kwa ulazimu emijia hatu Allah ibo shawadi wajo ulibando dauna ibu roshe shamti baki haruma bedu ba ilo enge munda mumzia haruma rumbu hajo tambi harane ko mumzia tije majelisini isamfu haruma majelisi belu shaizi alazimu mrenge ze karariza hanyo abasa na mrenge karariza kibinadamu haukaka mno ujo ujibakisha ukana natije mala mtuka ukana bunjiliwa uja bien sûr ekawandu ambao ile atende Afrika timu ya Afrika ya shambani kaja shida yanza ni sambanti SDAO ajimana hazilo atinjenti za wandu pia halafungwendo yatwenda ifanye sinema egurengonye edo sikula hao yabidi uhenti mna image mwe mawamu isoka na merci beaucoup rongo kine godware ngenye edo ula uze wada haju anzi ufanya mangore mdo ulao et notabilité mwema ulama u wasaidia wazali akazero wazali yazirendao au mwana mako na meili ende haurendwa zila za faina emana sujufanya hidi boko oya faina bidi arendwa zila mmono kana wadas ngeya wende wakaza mndu ajinda waranti ya wa faina ya mangamisi basi wana notabilité ndaka abaga mtoa de gari ha premier abasa etukobidi wambekana emejia tungarifanya bunjilio watike mwana ulo jeshi ujojabano rujoka ba wana wanu riwapuwa riwaza riwapo ndio wasome udware ndio ambao wende watungo timba nai na mparema jeshi yalo ikoni mparema jeshi yalo mitamiuli marongoze ukana ebanize twabia za kishenzi zino banu basi mwade ngamjo ufa wanai nyuma jeshi wa Komori ngamjo ufa wanai zitwabia mzirenda ho ngamtugo wana yanyi wo hifano ibe mituzi ya wandu na ibe zitabu za wandu kwa shirwane mbabiza ndo shaha kwa shirwani wanu ibidaba hainu ni wa Komori yabo nyondo sadeka nyabo kamtia ba mazoni mwambie ni rogotizo wazadu wa Komori nyabo kamtia mali pa kofia wazadu wa Komori nyabo kamtia wazadu wa Komori aba saujo ndaruma ukumbi na mdwenda muhimilo ndo shahe imaje shija umdua tundaja umangale kwa la tidwa na harenu wa hanu nwana nkame na mulima wazigaro mbono mdufanya chao haina mzale Mkomori ujoda ruma ukumbi hajwa kawe mrumsha jeshi au mwana mshwa jeshi na dia mzingare mnamuone akausi angaliwa na mbele na wanabagili mbwezi fuba itile mnakame hangu wabahani yodi abidi wabahani wafanya namna hii wabahani haina mjiwa wezi wanwanjia mulima angali embati wa yo injo marumboni wazimisa zemba jonda watembwa dembi nemba mtuzi nemba maele shaila zimu nyi wa Komori aba se ujonda ruma ukumbi mdodo kawe mrumshi wa jeshi au mwana mshwa jeshi mnomtengele mdodo angala jao wetile mnakame wangu wetile mnaruzu wa jambeni aswado wa mahame na mchwebo wa mbeni mdwenda harumwezi nyikumbi mwende mwado angali yacha umwangalia ke wantudwa na mbere wa hanyu na nabagiri na haren wako ono umao kwa jala Dubai na mjuhe haina mtu yabo mwisha hizo namwambia akamjarishia na mkeka mwisha bana haina mtu abaseke utokanga bo kumbi na regezwa na miwani yede wele kaona mrumshe wide mwaza jeta wide mwaza captain wide mwaza hene de idale haina mtu mjojo kana weyano lwani nele idale na mumtegele winguna kalo sabari abale mrumba ho waparojo hatu alemba maele ne ba madaba yonti na wirambuha shamshina ndambo mna ipini wa hangu ke kuja mshashi ifo mfanye namna hiyo
eti yabo tinjia na ikwezi watukufu ha boko indene odo wapua wala bahani wacha au wala ikoni wacha wabala dhahabu ha ebani ikoni kwa Dubai ikoni ko timaji ko timaji ko tintu iropa za dhahabu za kwatu ndo ba hatu hatu eyinu mtu akamwe mwanenge dhahabu ya wandu mwabwa mwende mwanenge mtu mbadie mwende mawuziswa masuala ebani kweli bo majeshi ne maprefe wa Komori mtu hanti wa basi mdozi ya ndotufanya mabujine yede hazi hani bo washenzi banu mtu hanti wa yabo basi mdozi ya ndotufanya mahali sio tufanya bujini gode ucheshi na mwambie na mbale watata hanyune makoko hanyube kandi yo yono nyako okajeshi au prefe ebanu gabanu nyako Komori ekatido wanti yakana ça peut troubler l'ordre public yede le kalibalahe e maprefe wa Komori comme nous devons faire bunjili non refus comme nous devons non autorisation ba yonge jo trouble ordre public icho de shizu kumashisoma yode maru kumashisoma comme ça ndio mbwani azati prefe wakamila ruma mami tanu kutina no uzamba aweka tulo tukana comme nous devons faire bunjili réunion non autorisée rassemblement non autorisé chez aheze mbwani maburu kunene masauvage ya uzifanya abonge bwazaza hangu no wanasho hangu na mjuhe bangu watu uona haya wanrosha hema burunku yao wallahi billahi bwazaza hatu no wanasho hatu no wanasha hatu kemwe daruma ukumbi mjo kemdo ya lolwa ni jeshi na mwede muhime mungu kwa sezenka ngaya abale mdo mbaho jeshi odo nugo hibeta habo abasa mdo mangali wana harenu ha ande hibiwa na banda mbari lolwa ni jeshi yede abidi abasa baikwana utaruma ukumbi tena ngamwa bamba sawo kari wabamba sawo pia wafehama tengele umshana nule basi kanza ngale mna kame watieke wabo mza misaba ha mdu mako kajada Dubai inde dhahabu ya madobi namdo tiro mafoto mabiza dhahabu za hanyu baga mona omeki ra walembeza ezia da bodolone mafoto ya dhahabu wa hiba ndo na dhahabu yabo na ivae hale wana miono jao ya itire mafoto bana kamnishia au bana kamtuka mtakose ruko kila bana makamwambia ni ile mabiza dhahabu za hanyu mzione na mzitire mbabiza mafoto mwadema dahaja une mbabiza indeni mdio kalja mzitire mbabiza mafoto mzie yao mdia dobali alafu mo imprimer wana fe mbali mado gani kama mrumshe ya lodani mdujeshi mtowe mna foto au mto telefoni ameni mwanese amrufanya namna hiyo amene namna mjo kufanya ambilo akili aishi ya waka na mbabi mimi mwana watukufu saino andufanya namna hiyo kemone ya manahan fanya namna yenu kamona basi ikamwe daru mashughuli ya basa ujo daru mashughuli na capturer wanarogo namna yenu hai sayinu amdovu yimise namna yenu ana dhahabu wana alafake mwende haruma shughuli yenu njuka daru mashughuli ya basa atam olade mdumsha kapiteni olade mdumsha ndobi na mtu wele foto jao mfanye jao mumtegele mzade hola ayiye mjo fanya mada wanungo kutele mafoto kwa nungo mbizi wao umtegele befuba jo mwangalie mnaifuba hakwide mnarujwa hangu hakwinde mnakabe mzigara mnamuona kwa mango mwangalie jo urede wantika na mnambere na wanondo mruma wanda ajambeni alafu tukazana ngale kwa itile mnambere hangu mumtogole mashisho na mumkause jao mwangalie na mashisho hai wewe nare no hangu tawanu wakaliele foto we mruma wajawa hibo hatu emba maele ne bamadabati samihi au njamsamihi gejo mtamba uma banswili shawondo nare no hangu tawanu wanondo shawezi wanwezi wando wapo wando uma ushamla jamba eba mtu amba mwene mazingare wandu
watifanye manifu wanioni bela dhahabu urudi ukura kutule mbaubu zole zala si mwabasa ejawa uticha unida sebanyi kama zamnyitwa ro kwafikira banyu banyi so biranzi yo kwazende zazo abantu ayusone zihamim ejawa uticha na madunge bwa baba na habari utocha kweli ndo ndo na la ila kweli mwende mtoka upanga itini mtoleta mariketa habu yaruda nyina nazira ila de bana watufungwa shawala ibidi wafepirizo halafu bakawa ndo makapo mahakama ngabo nakama za washentisha kabati mahakama komori kwa utijeshi haina mtu utokaenda ro mashuli na tiremba dhahabu ya loniyo halafu mwenda ro ukumbi na mtu angalia jao mtegelewa zade wao ndo angalia shefuba ngusa windo shefuba sababu tungo unangalia bale mndu mbaho anda au hatu bahani hatu ikone hata mitsamihuli aja ihomba wati wata mndu aja wahibe dhahabu nende na mangale kentini wede mnambera hangu wede mnarenu mndu mbaho ola mbaye jeshi ola amine facture tsazilu bahiyo de namna bidi mmadunge hize bwazino abasa harumweze shuhuri au kenga wandu washe kamona we emikaso minjijiri obana abasa haina mgoto jamba sisi twata engwana wandu washe watamba ebanu ngoda hule dhahabu mimi tuta dhahabu ya falwa mimi tuta dhahabu ya rumilwa mimi amato duane de Dubai azali hamnika ni robo 10 no mdo wo wanyanyanyi wo hifa no watata hanyu no baba hanyu mwazima bunjilioni na mdu no neze fidi ya zanda shahanyu mwende Dubai mwende maule dhahabu mwende chida bwandu wa hu lao so emto jamba mwende matahe mdu mwende mlimtuzi mwende mtuzi mnodziwa shanezi wapare ba wando makwa na ula hindo ko tuambia wazitesumo kwa chokanga mjao no kwa tuzifana na mlimkure yabaki mrege basuma mbumburisizo wame ujolabo salamtak yedi ya lazimu haruma kenga wenda mabuhu mejoda honi mtu ya kufanya sumu yadi yafu shana mmadunge na mnayo ujona mrumshe wa mduza jeshi na mdo waruje mashishio na mdo waruje mashishio no ana mihono no zifuba mwangale kendo anakamyo hanu no anaruzwa hanyo na mnayinu marenge mtawmede sana na mwarenge mtawmede sana taizo iyode jotungeza mrambo god tainu inti hulu sukukatha embathabu yangu tainu banu kweli aina mndu mshia lolani jeshi ekemu mmone na mumruje nro mashuli ni mndu mkaushia no mzugulia mangalie emrumba woti jeshi lobwiti wanda jo hatu tikana bathabu wa irenke ata we FCD mrumaku adomdani reka FCD reka ye escadron reka ye tijindi ni polisi almuraditi hibiwa ni wandu wahe wanangu manukana iwanu wana mavushe wanu yede yabidi abasa baba yiswa wandu washaha ba wandu wapoeze mbwazino halafu ekemsa mtimize shughuli fanya mhimu udopishe mrumaho mbahindo batipishe mrumaho ngushahula emrumaho ajashi li hajaza ekamondo mrumaho yadoshinda yofudo emadabano roa daha au ya unje zibani dopisha mbairi ya hilaransi utilobulia ejayirenga ishona na pishe mruma hangu yo hila ejayo yo ujibisa halafu kama zoda ruma ukumbi mwambie ya ubale wende Dubai yode namna bidimba mabambaise awanti wandu ashe zinuhusi shamdu mshikata jobulia mruma hende ado wandu ashe amada hende ado wandu amada yabo jawo uti jawo watukufu namna biyeke mwishi yabo wafikiana ekemo daru mashudi na mtolunga na group ya wana washe mwende marujo mndu mshuwa ataka na ujaba hanu tena kana ujaba hanu ndoka tena ngamwabamba isawo ha strategy na mtwenda mwa wakazeze kangaya na mwabie wazijue alafu abasaini mndu mshewa jeshi ujwa kujomba inubese koni inuhiba tumemdase mlali mbuli wando shahanyu wende wando mahanyu wando hibeze tabu za wana shahatu na shahatu renga ujomnika ni mwevaya wani mwevaya kama mzeze nyikombi na mwesanyi bonyi mjibabari nayi na mwede mwule marindi mje mwatonde yebo mdona mbezi do hulabo ekeka mtushina mwapishamba rovi baka mtagenye upia kwa tachote cha wa mtadaho ni wana mitwisi ya wandu je maba haneze mbusi hanu mtololo ani maburunku na mbusi na maba wede sana na mwapishamba irumle ekanga matuta abuna mwabia ro manyu wode Dubai presto tolo cha mala oni atu ibeze tabu za hatu bonyi jibabari na ira hanao shaka mjolunga na mjamroni upande wuri kaza yao ingabo ndo umea kwati ndo umekwati aba maduno warongozi aba basa wando umenganya yao kaptia na mshezi jomfa ini mreti zeka bia za ndobi jomji au obasamda
nyondo omeka nyabo au kura shiranzo wana mafulera wao wana mafulera wao nasibe wana omeka nyabo au msiu beka wote unuti ukumbika batulo na janu nyondo mloko mori monaki imara zibanga po madamsho hatu mtukufu toi shuja watwani ya larumo mje mtukufu wa bahani yanji yaba na waome ngoni mwandu watende wangamiziwa watongezo sukula rakawana na renge mnahindu wala natiwa twani ranzilo siku lelo risaru wafikiana bauka unjia wa basa Adam Halima Ali niwaambie ya ukana eka owandu wa bahani mashujama watwani wende haru mashuhuli haru maitsandrayo ngebidiyo mwede matengeleja mono wandu wazali wahe majeshi na matengele mbweze kangaya ja wana mabanganyile ja mengonguzi mbweze telefoni zanyu na mzieze selfie ke mono mrumshe yanda lolora reka polisi reka mrukata hata mdonji ya bahana bashina mtsobweze kangaya namna inu mfanye jao namna inu nanzo mfanye kanzo mbweze kangaya mangali mdu angali mdu mshewahe polisi wala au mdu mshewahe gendarme wala au mdu mshewahe FCD wala au mdu mshewahe skadrola mwangali wanakangaya mdu mdu mkaushia ja udingoni mwangali na mashishio ha wede mnepili wahangu mdu mahu siku ya tu hatu aja na mbweze kangaya jano noe na mnaila mamungo kuzi au panganyile au nduju mbuli wanakangaya ja mwangali eshefuba waruwe ja ulone wede mnambere wahangu wede mnakame bayede namna waudo wapuo owenza shoga wa watu hibo anambero no anahari na mumkaushie mumkauseja umwangali awanu wangu tawanu ngono arumo telefona hangu we mndu maho ezaemba maele tim samihi au ngejo mtawade mwi emba maele ne bama daba na pisha mndu maho ya jarenga ya hala tujo sabara tumpisha mayo shemba tabu enda bakuturo habana yede namna lazima abaso wazaze wa komori wa inzeze mbwazinu wakasinu mbwa ebane bana mtopisho wando mahanyo kwa watu wa mzabadini janga hapa angu watu wa roada hawafudwe matapa ebane mtu wapisha mbamba iro hala hit watu kwenda una mituzi ya watu unao ni undoti na maseku na hiyo bendu jumaji endu ju ya belu ya laba ida endu ju ya laba ida ketina haja wala jota bienge mdamu izia chilwenda haruma rumbu au badi yodo wakati ya josikiti wodo upande wotati mabiani abonge abona mwede mabulie waodo wapoze ngwa izoje zimbibiye ne dhahabu zinomba mtuzi zinwede zimu tikaza abo baba la sila shabanjia shujame ngoni mwa wandu ikayangwa wanawe bwana inu tikaza ni mwambie ya lord mumji mtukufu wa bahani randido sikwa lelo ni watate wahida ula haki rafungiwa emijia ya njilwa ne zembwa sinu baseke mwede shuhulini aba sai kemwede shuhulini mjua kaula mdiano lwani jeshi ngarambula nao na mwede mwado mtunda jao wana mashishiyo ne fuba mdo angalia mumkause eke utone mnambere haya mzingare mnamhono mnankunde mkause wede mnambere hangu tsoi ngone mnambere hangu we tire ngo wayo usiku kade mru maho usiku ya tu hatu shemba manene ba madabansi na wiramu bayo isaika uhamadi mrege mliao mrege mpa risaru wafikia no ipajiyo nyuando umeta nyinga nyabo bonakibu ngama bobani Ramadhani tiyonge jao haina mruja tuhabango dia ishili ali haji daena Dr. Abdul Hakimu wa mdu mnafiki anzo dia ishie unafiki ujo tuhabango dia ishili ali haji na bajira filina lobi wa wandu anzo dia ishili unafiki sheke mdu anzo ishili dini ya Mwenyezi Mungu amando de amani na istiqrar amando uadilifu amando aminifu amando ukweli ustehimiadi utije ukaza Mwenyezi Mungu na mtume rabo mafundi wao wazishi yangu waziona kwa twa barongo utuka ujuhangu wa bango ndo hopale ndeshide darasa uo mndu mnafiki yo ilobu nchilio la CRC utodugo wandu wao haruma darasa uongo ndo haruma bunjilio la CRC yaburu wafikiano karja wafikiano uko kwa tuambe zo Mwenyezi Mungu ya barambe Mwenyezi Mungu de barambe za kweli kule hakumu rabbik
faman shafa yu'min wa man shafa yakfur hameza kweli ka wanu mtoba mwene matsahe mndu mwene muhibi dhahabu mwene mno mtuzi mwene mlimaeli yaburu wafikiana kartu wafikiana yode nukutwabili nimwambia wani bana etumuti yonge jao ujojwa bango daishile ali haji au daishile Abdul Hakim au daishile Bezrafili wo mndu mnafiki anzo idabilo mnafiki wo mndu anzo idabilo ndugo za serse sheujo kanziza Mwenyezi Mungu ekemndu ndo ha Mwenyezi Mungu kutacho chuhando wa himili ya mndu wako gusutene mndu mrahitwa wangamizo uhibiyo wandu yarudi arenga Mwenyezi Mungu atukumkaza ndabo na mtume sallallahu alaihi wasallam na waabudu majini basi ni utenda darasa yali haji na Dr. Abdul Hakim daena na Dr. Bezrafili wo mndre anzo ende ya milo unafiki wote mndu anzo yashileza kweli hauko usilamu ngona izo uhalalisha au nizo uharamisha wanu watungo usifu wazali basi wazwari rohore rido sifu wazali basi wole upande na kazani mwambieni ya na besa mnda ukabosam wala tikamba wena bawa yakili ebo dugo weze mbabza majimbo za mpushe mbuwa o watufumu oja odunga no jujusano juamba amade majini ti hundu wano kutina baito hitwana ebanu wewe wabao de star imhuwa ambassadrice sibo tichicho kaideli wela diva wala vida tichila la tujwa choka jida chibi ebanu kutina journaliste katino no wasam oui et que tu m'as que rangeane ne mapesa ngudo chikausa achile mabania unaweza shwa kwa rogo au harubozeteleza duniani ba ujobile nono udo chikausa weblai minjaona mndu harumuru mabanu pia njaona mndu ekati ya zali azali wale halafu nono ala ule shambani samra ebana kutura kabale kutura ama set ebana mndu mahogeda namnika ni bero ani mpare na bwashile darega mndu bawo yatawe bo darega mndu bawo yatoke kama uto deshindoni umbalili utwa nono hala umzibisa mmozo biguni ya mpulili ya dangu shomonti ya tambaliye wote obure bonisi wat tomwishia samda namna bona ngojwe ukana kaba mafushe chini bahari kaba mafushe uka wovuli uka mkenuke ministeri bati wana tufanya aksida wana sheli kalme wovuli uka ministeri tuna tani mdacho jitoka rini abe na niferazo zichachi ntona samra ngulekole yaketi ya govuli wangu tukauka mkenike ngarumo listi ya ministeri ya kindoshe samya badura okay kenjika ministeri na ibi samra ministeri na ibi samra kwa tuka ministeri wai eri wana idina faruwa tana tijino beka katimba umabashwini wanu wanja VCP ya baro ministeri basa boko ministeri wai wamba uhibibe mala batuka induke juzi wenda uhibibe mndu kwa maskini wala geka urilika ujotoa habari na dobi ne mazaikilidu osam eba nuno kweli odarege majako no kora paja aja kuhuro horo kweli kwa ministeri wa ndo mata mefa dronker ubarare upwedeshe ulo ama mndu zayo ndo ndi zibi bosamndu ndo bosamndu ebanu udangu ukauzina udangu wa turupeni utendezele da habo samndu ukarunga to kwa ministeri wa sana anafunga bosami fatroker ministeri ndaibi wa samndu na baki mdu nimlibe niambie bali mdu mahya lio nimpare na bikana veza urengona wadesa hubo washidai ole mabani hayo wale duniani pia wale kwa hezamba za majimbo aina ujoja ndovu mwelisti ya walola emnari alikaja utosha ujiteresa stari wanti weda rumashene darongo washatumwe mwele mapahitale mala ndinyo ili mje mkenti mdo kama wala kamfanyo serudo jikauza wale duniani wale na mapesa pia wale mdu mtati amadula ujodo makushinda nune ya mwamagawe stari alafu nono kode ya bekana kwa tuka ministeri ministeri wai ministeri panu wewe kasa ni ngode ya zile bidi umdunge ena eleva waliva waregezele swalo zizingiza uzivuriza ila hali wanodova ya mauni ne ndi wado jizingiza jao hali ya washendwa kuva ya mauni wado wajire kwa bana lati fa ndo ambakara kama timu mwe marume president wa bila pia amazali
onro bila pia kabati mndu wa mazali afana jani msimida kali mjrimina bana kumka ifata hukumun wotojorengele jishenzi wako kabati mndu tumuyenga duniani haina tina na ya paro azali ngel tukodigana naye wallahi azali mjawiri mtabasamu mmenya swala dito dima katwana mrekati ya habari hata urati katumbona bo msafiri mtafitina ebanu reje bosa mrake ko ligo godwa kentsize nono ya urege ya utitsi ya urende mamba ituna mama ebane mruma ongeda hubya upulile na mnayo inungi wa miswiri Egypti yo paro dunia Egypti yo paro dunia alapuka bosi kuna wana misiri au tesa aba dunia yoika hali aba dunia yoika hali alapuka aba ewe ndio bia dunia ha ya bulia ewe mbaba dunia mbaba wahi dunia ewe ndio bia ratim mshahi angamiana mnaino ewe dunia ena mnasa panyiwa eba mbaba dunia geda eba ndu masamna geda namna bia balali yobanjoda namtsa na hey wala ubuli wala doza mbeza majimwa ndo da mzuku sana no hezano libechele yabasi odo mpulidi yabasi dare kwa ya zali yabasa tola ile guro kargo kwa ministry o abida shoni wasoma waboko wabindi fura tuona rogo gejuze wewe pano mabani yao baneria linunge tsaho bosa mndra inuka bati tuitsa heria lini shaka bomba stenga bomba binadamu banu jokazali wo wantu wafuha wo na watiti wo wantu maduhazi wo wantu zongo zontipi hawo katina mndu ya tumndenda na ibonti juyo baina alayhi juzur kamar abu ekamisiri wede mzati wa dunia enamna Egypti ya shambani bahimbe simba ba juzur kamar bana mndu masamdaga dawo ya sunda rage mndu mshahida ida mtambadani yambadili yamakati hapo ulo bidi hapo udopanga na majimu wangu no hapo ulo besho wantu tukapta mnajimu shaba tuto kujira de sinema eba no kukafarat eba no wanangona eba kutina wana watiti wanzo 50 wa exaggerate ndo ni dazibi bosamdu wana mabani yao pia kwa hezao majibu aina mpushe mbu aina mbu ajwango to amangu hezo nge start ngono aina mbu logo to na mastari aina mbu to amangu hezo jimu shawa sinto mabo dokaza li shinushani yiwe mndu metashonga bosa mndu ebana mndu ani dazibizi utote utwa basi ndo urongo ali azali basi yato utusamuwo ebana ula utayindiwe mndu ulona mndu mshena wa mndu ulona mndu mmena wana ebana da hubindi jose ula utayindi Italy aina mbya kaula watu da wakati urenge foto dana muna tujaleke ureje imnon koza menye tujale kure jemna no ko zabenye onde atemba jimbo ya tuja wono a force yo ko ndungu mnumeza atemba jimbo ndo wiranganya daula o wazungu to abada eshi arabu ovumbu wajani daulatun eta shiniti neta tatu atema Senegal na watu jo isikini kwa yoba yulu yalo bingu ni itamali yao tiburenti ya le shambani eta daula atoaita gila uko vurize le dry na mna walivuriza ukatakila eza jiridi bosa mndakamiza hata sababu atembeza majiboda hata kuzitongo alhamdulillah alafu nono kujambe kana raishi ya mavushi ya jini bahari yola ila ubedia dungo hapa jini bahari o wandu wadungo ure kwa privé oda hizi za wandu au hamwa marakaswa izo zetiza shiarabu za hofa umeno wa shenzi wao wenda wanji ya salim fa umena mnena odo wa wana mauni na wanatiki wakarakara wala mzade o yamba wanatasibi wo shiuno ni odo ado tinza mnena no jitita ozini ya wandu ebani ndio wala ufanya hiko hiyo ndio wala unadai ulike habari utawo bosa mdaba wanazaliwa ya sisi messenger ulili wana wafu pia wale bosa mdaba utawo wala rati wande wahenzo na majimbo ubango lo utondeza uratize nti hatu baba ngari wana udasina mndu ari ulili yarifuki eke ureje ibanu tena
abombe se ufoma shishio kuna uko edata mashishio mandra jijo kilebe ekaure je ibanu tena utavumbwe daula haki ujaurinji yaban azaliwe ya wandu wazitu ebanu ufoma shishio ufoma azalari hibia eda one aeroport eda one sentia azali katina banu ya tutimba nai halafu wewe ndo ajitoa fidia ba todo sifu azaliban ngamhabiora ndilo ndo misoleo kwa bwanda duko kukaza maindeni njacho anzani uvumbue gon eze sasa eze wapia tina chanao eda semba banuke tijezeri dwane zitijade wapia ngwa hezao eda kali kushanga bomdo anzo alola kutemba za mavushe ushe bazina odo mpage baza majimbo udovumbu wa jombano wa baba ne mazimeji ne listi utabu hari beke unji abantu gojo bondesiwa mnamile mnduma kana libando ni Mwenyezi Mungu mnduma samre libando bale para watijisa tibesaidi zati mbabe hangu mnduma samre chamdo libando ni Mungu bamdu kutambia mndu chavumbwe mndu mshaho wana bano sho wandu wa na sho wa sitiri bano ndo samdo basamra hudo endavule mndu mshaho yanje bafundi endabye mndu mshaho yatabu hari endabye mndu mshaho mtelefonie kange manganga we hule mbeshe barua mrumie mndu mwambie mhaziye yanangare madalio ha mndu mai para Saidi Komori eba ngeke jaka Saidi Komori eba joka indi baka inde bati mbaba ile Komori busai para samraji angalie mwagalo wane ko fanywa na devoir kenga nyinao pemba indu mdohula para samra mdo libando ni Mwenyezi Mungu basa mndanguri ngudi baba nuri kahamba bantu wanona habari na azali lijari mdo mshaho ajabana ja mtujware ndo ndazibi mtujware deje mndenge mbalejo kenaye utijo jitwa mdo wa libando ni Mungu busai mwambie samda ya tawe nono mwambie atoze media ili afanye babu za majibu ya doheza mtazi ishia busai ishia mnaswanja paro uona twarono skila nono ala waya filme ya jazima shanja paro uona mitiduluka ndini za mitishila umukulutu mitishia warda tishia latifa tishia faradil atrashi tishia sherini tishia nawali bitile kilia wa Komori usiku na sakomori mashisho ndo gudamu harichimbo la wale kamera Anthony filime atatono manifestiji volo tondero manigari wandu kaza sende amandu wani hangu ama ni mtoto bulele jimbo hilo mtoto bulele jimbo hilo kuto ulao aida bala ale kamera Anthony filime na jitiro na mtu wachide banintina bana njoshia kaswida bana tisha baso siku na parsem na kaswida ya rahmanu ya wallahi bila itikama wala tifute mbona ha aina malana ale kamera tipachemba magari tena buguza bile jimbo hilo wallahi tabaka bado hospitali naone mndu hati wanatuka mimi ile na zilo na pasura sheitwa bana aida ba yo afere wakati na rije Komori ile jimbo hilo wallahi nadim tena tatilifa du ila de tobi na mi wasuli Komori tilifa taba mrodo bakibanu Qur'an ibrahim du ma hati jimi gabi beseke jola wapia wallahi aina gari wapashia ntoni filime njomba daho ni tena watu wone batele ngone mwenza shonga uwo ya jijusa ono jiwamba sabe ewe ndo kuwa yo mumda ubi woyi ewe mumda ubi woyi ne eligible dali bililo ebanizo namba wizo nabo awizo koli bano namnabi yebe babo ngamtoba we mhali le chiboido la hadi kamtoba le chiboido la hadi wallahi itisi volo jibana sila utamna ndino telefoni basi hoja yabo hoja yabo eshitwashika makashi pasu hao tuamba ama wandu walomshanani wani hamba bizanguo zila sede ruvu abone chimbo dilo na bakimdia bana bi ka kolele chimbo ilo mdodisha kamja dodishi Allah katina rije Komori tatauti alafu amba tijikami na giza me ndo kari tamba elinji mwendele bini oyibide ndaro ngwa yaro mapi oyibide ndaro ngwa yaro mapi yo mnda zele chimbo dilo arira to
ranto twali ya unagarema la ndiyo aripaka timize examen abo ne mwene futu ela adobeshele ukapaka timize examen ha abake bosamndra edafanya babza majimbo urengemba jimbo ya taifa witondo cha mhogo cha nsambu shauri reti baba nuri ulidiwa wananyaswa ulwa wafu wasa wafungwa ele jeshi tilo almadi abona ntilo lo banyu ando zarenga nyabo tito instruction bilima ndo ishidi tambado wakati na reje njamba ni tilo wakati na pashia tambado wakati na reje bukroshi ya baba odo yakabanda njatimizi wandu wasa wandu wazi instruction ya mando randilo usiku lelo etumuti yonge jao ngwajukanza wadeze yabo haina mukati mjonda ruma shuhudi na mtundo wandu washahe majeshi mwedemo adu wazungu samando wafanyo to wafu mangalewa na mashishio mndangale ya towe telefoni amazona ngale bantsibi wa dhahabu ni majeshi na bantamba hulo ni jeshi indene atamba hulo ni jeshi tinda tipamba maele na baba tapa tikana na dhahabu irengo emba maele na baba tapa tina wirambo wa bayo isa ikawa na jesi ikawa mazi hunde huti shanga mangale kamshina ndambuwe ke do nambera hangu ni warenke wala tiwa hao wala nambere na nikwane mruma hangu abenge ngamazo nitunde nione iyo de namna ari lazimu wana basa hamuna hayina kutoka ndaro makumbina tirona mafoto dhahabu yahe yatunde jawu ekende hao mrumshie ya lolwani jeshi kaporali lieutenant generali hayina mjom parisa na mwalimu mwangalia mnaifuba mumtegele anambua na matwa amana ponje amana mengonguzo amana mabanganyini mwangali wana mashishio fanye jawu mwangali ko awede mnambera hangwe ede mnahari no hangu mruma usiku ya jawu watu amrege toy angalele foto na mabamba isi abo mwanze yabo yode namna baso rosha he maburu kune zembuzi mazompani msari wafikia na kabati ujena ruma kumbisana ngwajodo teze dhahabu wotire mafoto au wabulie wadujifilime jo wadufumu wadugo ujifilime obulie shabasa kabati mrumshe wa jeshi ujonja bahana wadai ezaina gebugo bashela ali mdulo di bwanemsi baye sokwe dize mchelele zina basa sabe obubda ubi woy obdi bwanemsi so eu tô deixando isso só ele se botina de remido basi wakati ukatimala na kawainga ma volo go jogo il marufu balata wanduani haru mwema buriki ala yotipi yode balgona jiwana fatiji fata utijido chogadobi we ulomera wa moroni da ya toto ele kiola ho banu ba abora ndilo lo o anasho hatu watukufu wazaza hatu kemwe daruma ukumbi na mtire mafoto mbabza dhahabu za hanyu za rengwa mwedeni kemono mndumshe wa jeshi mndo atione hai au polisi na mtuenda mwado mzuguli ya jamu mzuguse magaleke kamjo kuparisa mnambera omna harenu be izoni mbabza dhahabu za hanyu shawa kwa agenda Dubai kwa agenda bahanwa yede amani kabati droit ya mndwanzi ya mbileze qawlul haq ujenda haru madarasa yali haji uongo do yaishie komedia te ujenda yabo uongo do mabujilo la CRC yabo rielewa na kwezi uodo pale huu haya nyi wanazioni wa Komori na nyi mwatimisi badi uhoza emtoda zambuli ya fundi wanyu Archimedi hatore kwa basi enda baliliwa kabata tambarongo na mmalale mshanje madina hanyu mwanzi hemonesi awolala wafanya Desire afanya rugo dazibi Desire afanya rugo dazibi basi emaburuku yani atomdega ya mbalili Desire afanya rugo dazibi hamba chao aharungo ina mnai ngo wandu hafa wafunga wandu wahibia wandu na hizo tipi warendo kwa jaruda nugo sha Desire ndo muri mwamdenge ba ngwanzi ya te problem arumwenti wandu ata problem ti dezemba zipulo zenda zororo baba hono wazaza hao wakakwa juhadisi arumamu kaswa wajira rumanti emaburunku ya wapua wangu wajua ya ukana miongoni mwe sharia sha Komori wandu wanadura ya manifeste ya udaizi haki zao wanati ngeba luka batonda jojo uhadisi katide eze bwana za CRC basi wandu na dura ya utu hadisi basi kabati mrulo na dura Komori ya uhadisi ala kulli hali ikililu harongo wajana abo samndra wede wona
wede won Saidi Komorieni tambaye namna kupara mtujwa Komorieni umbaba mtujwa nobi mtujwa ile letina wachikaza vule mndu mshaho umdatrape utijoishi atu amanugo tijo tave saweda baby tinaja yajali ja pale mndu mshaho joke dawana ombandani ekanga boyanzo hizo majimbo ya mwere yafanywa na majimbo mwere studio mfanya mazango za hanyu umwambie Samra ya chawe bohari de kanji ya tena twamine kangu jenda bahanu wajoka ndo waidi go yambe awya hunde vuza mbango de hezi eri alinuko utuita wanumru mme yo hifadhi mndu mshihamzingara afanyeza lazimu mwambie Samra ukanga bwandu njiwa hezao wadaza yatijaja mbango ya kabilenti ya Komori baba nenti ya Komori de angamizi wa bantu nelefa havalulini Samda tawa unishilie tawa utijolomo ya mziba pale boko joshinda ya ujuso bonti kunaona mde huramase tawa baba ndi uliliwa tawa baba ndi fungiwa tawa baba ngasaru mageri anuga ruwanao dasina makafiri musamda utijondana na ajalibiti baba lile kalima la utuamba kana timwabia ya jiarenge mapesa hahe efasira wabonga onayo tina ujaro madeba za mapesa na maindini kataba mimi tilo njaro za personeli mimi shanga saru mabwana ujangu jiyango twanza bangu mwanzo usaidia azali kutuona ukowa ulowa wala mabana wanaho kutuona wala mabana ndo umaho kutuona watola muhazini kutuona hizo zonti pia shele jeshi njo jali hubulie njo uwezo udo zinabo udo bahizi wa ndado hucha engo bahizi wa tanke mdoide weti ministre weti directrice yokutina tanogo wafanya jazaza wakalize mndu mao auri do utijododobi edakalize mndu mao no anaziwan au banu wanike mafilipini walela wanao no wanao na matwatiti zajiri ndi wasamndu otuja urende avantara basi udo ndisina malafuno no yaje uzimbi seje nungu ziba jele pozio do ambari ngoto kazo kwa ministeri aruma tidai mwanzo kwa ministeri udo ambasame patron keri atukafanya madola mwenza shonga wa tijisarukozi mdugo ekaono mrume yobala beda mzikana mtsasanya hata kama ngumtoma rumbu same patron keri katendo ka ministeri ka ministeri wa ando ashe au kete chike ndi mwasamndu abakitabwari ya amulido tena ule cheitwa mbego kazali mndu ukandaye mndu udungana na imala tukahwenda sheke utabana utango joida ule haki uri lapis kalicha uwa mndu kalicha ibi mndu kalicha ngasibanu uri uliliwa eti hatu irondo mapa ndisona mana ngari wona uhaya ngono asumani enge bala tukajuse endinila jana use kulia wode haju jodi chura kanzari mabiyeri bana abagenyi wanaziweni wa Komori urisa fundi wanyu hore ngwa yarungwa mamba iritsona mana tarishimeti mchoda zena mna inu basi ni wandu washa hemajeshi msamjuliani haukanyi wandu washa wedi shamndu msha isilamu kata jobulia mndu mahende yale maele na feleke dahoni mwa wandu kata jobulia mndu mahende hiberuga ibanu dahoni mwa wandu ibanu do mwendani baberuga ikawa hibo malahoni kata jobulia mndu mahende yaringe dhahabu ya wandu ya chihaunike shaba sayinu kali mbamba isa wana rumweze shuhuli haina mndu mshewa ya lolwani jeshi ujonja shuhulini na mwangalie pia aranze midu usheleke kapo madisipieni mwangalie ana midu bango adungo utana bangiji o miduni na mwangalie ana midu ozifuba tu ozi unone adungo adungo utawa nanta sibihi wa udodi siza wandu mwangalie zifuba mwangalie kende babza kameza hanyu bobo ana sho hatu ekema bwizi yanu yaja ya mhibiani babza babza hanyu et notabilité na mwambie maimamu walomisiri hiyo mwambie ukana na msugutima bezo Mwenyezi Mungu ajanizo na muelezeze suije za utofa adabu na muelezeze ngo Mwenyezi Mungu aziharazi na mueleze mndu ngwenda yona walimu na mueleze mndu hibiyo wantu na mueleze wantu violo wantu na mueleze wantu wali watu na mueleze ngo sasa ulevi vanizuni mana mtu ameze darasa zinu mazihara zaidi mwambekana ekada ubwali haji bobo Abdul Hakim karana ukabanu utoka na bajirafili banyinyi nyide makaza mngundabu
kamtufanya azi ya Kiislamu zole zerongo na kanzani mwa bieni bado ikililu dhanini ashukuru harongoa hende hata halemewa na balati kambali la bubu shahidi hata shindi hambashe karna ujouda za mjuma bana sabati haba balati kamba ufariki eni wandu wajokirwa rumani mndo amado hii wa wandu watufumuo wa wandu wataveleze akili shawiti mndo ruma wandu we eke mrudo hii zinu wandu kwa jaziona bahanu zinu zotwabia za kibala mpa zinu aregemna igongo endo zile no boda haju arudio da zare mewu hata wendo shanga ya uo mradi daula ula bado uchiwa amona ula babasi dura hundu halafu machui na muhime ngamjo utaze faida na mio mwene wala mtu sabuo ibahe hewe ashile hewe kabana gwa yashihe yao gwa yashisi hao ebonge ye gwanzima degwa ya azali bo ya sihao ye gwanzima degwa ya homu wa azali ne yezi hahe kabajahe ya gwa ya shihe yao ndai jarita gwa ya shisi hao na azali ngusiho daeno wanrahe ne yezi hahe et dimanche. Élection présidentielle au Comores. Le président sortant Azali Assoumani, l'ancien poutiste, l'ancêtre des poutistes, oui, Azali Assoumani est arrivé au pouvoir le 30 avril 1999 par coup d'état militaire. Donc c'est un ancien poutiste. Il a remporté les élections présidentielles au Comores là-bas, au Lamé, au premier tour. Il va briquer son 3e mandat. Donc Azali Assoumani a 2 casquettes. Il est un poutiste et il est un dribbleur. Voilà quelqu'un qui donne des leçons de morale, de démocratie au Mali, au Niger, au Burkina Faso, que non Assimi Goïta, Ibrahima Traoré, le général Tchani. Ces gens-là ne peuvent pas diriger un pays. Ils sont des militaires, ils sont des poutistes. Alors que lui, c'est un ancêtre des poutistes. Les Comoriens disent qu'il a volé les élections. Les Comoriens sont dehors. Les militaires d'Azali Assoumani aussi sont dehors. Ils sont en train de mater correctement les Comoriens. L'Union africaine, ils vont rien dire. C'est Azali Assoumani, le démocrate. Il faut un vidéo wado amishie kuda kumziani woi abenge edrongo ndo kumziani woi ewe wangu jihisuka kujahifadhiwa wewe mndu komri ya jeshi basi uturia mndu ajina ndrabo osabuzi utiwa na mndu ajina ujo utabisha onziani indentu joshi na ubale mkoba waja 1 million d'euros uzungulie ne capital yenu hata usujo paro samru ya kwatake utashono dia hondrini bo wanandogo waliyo wazojwa mkinishi hame parapor hanse zindu ajina capital zindu ajina hunungabo amani banude amani hamtsambia hizo bala mrabia zindu ajina be amani yo mnyezi mgudia ive hane miembe ni mifuri hapa ne mengwele ne lepwere hizo mnyezi mgudia be sijora urabia namna nsinde ni rijo shinda risomeso wana rijo shinda rike namna nror rijo shinda rike natwama rijo adi amani mandensi nune amani alafu rangu tunaishia mathalan wakabunjulio la kamde nsujua rais wa daula hakahula farogwaro wata minja kaeleza kasha wakati naisha hewe fahamu antasu kambai wengu ambaba mkabwano lwena kaelezi wakabala akau alisha wantu ngoelewa zikazambwa sana hizo sinamna njema mndu daula hadisi ya rongo wendongo je namna hizo
wahana namna nyingi ya sisi welezana ya rekebisho wanatwe malezi hataratibu sisi tukwa na hatu zibe wana wajana lelo dunia hii ndio usoni hani ndongo ajoka utaze fahamu hizo pia ngizo mweze telefoni za ezi antasho hizo pia ngizo mweze telefoni za huwa na rizaya mruru miyokoko haumbada kama de bwana hufahamu ya sheikh zinkazirendo donc rangubala minchona ukaya ahe banu ngabo problemu zijao usoni matala amona yode namna abangere ole megupia ngwatungo nakana nini chini ngweka yao kelisina barongo ya kibinadamu katilo kana majujiwa husunyi andu ezembwaza zali majujiwa soma wazia maikisadi na wele presida nyinyi na mkera adhim nikubali ukana kabati majuji afundi wende kabati majeshi kabati seni kabati Cour supreme zinu pia zinu mbwaza zali shema juji wa Senegal wambe ntinge jo njamro kutina haki waba usoma ikisali wamba tijao waude majuji waude ndo wa sharia ma Senegalais wala maikisali dera isi wa hao sha waono kana ainu gejonda contre ya henti reseze voto siku lazima fanyeze ngo siku lazima sha si kartina majuji kartina seni kartina Cour supreme singa sina mbwazi ni kwamba iruzile awatake sunikiwa parce que nge azalingo mlisoni hajomliba ni mishahara mema mdopi shamba irumo hilano ndo shahanyu ngemwe njo mijini shema na mwedo mohiba rezefidi ya za ndo shahanyu kwa tumba ni bairu mahala bese wamwambia lukanga mlukona iko atumba ni mtuzimwa hano mwedenga muhiba we shaunda shawandu neze juji za wandu mwende mufanya tabia za kishenti armwe miji ya wandu era mavani tie ngamjana wende watowe la jidam mi jeshi le ndanga mtakarenga vakansi na ndom sirini itoka ulazimu we notabilite mwabe kartwanza ruone mwana jeshi mahala rjo katel wallahi notabilite bidu abira mnaji notabilite ya komori tilo mongongozi wa luju wahele panganyi ile mambwe kalisi jebanu rjo kaya yabanga matule dinarenge mapesa ni mwereni mchemwambia hapo wasanga usamiru tijau zeburoshe tija ubosha wali na mwambie sembo asacha za kaumrohora nibala ya ukana kamsina turotengela mala rjoko abo washenti bayinunti mwaba mbiriliyo wananti mbiriliye maliza henti mbiriliye madhamana mjanga mtungo upura basi moja mori muvi watike prefe ujoja bahanu mjokaya yede namna kenga namba ukweli engazija na mwambie na majesho mijini unukana na mweleza ni mwambie shefu hanyu ya ukana dumizo mijini hatu ande mwadula lele nila wei huwa mwede mwadufira na hiyo mwede mwakena doji mazanyu shamti jawanu jokaya majeshi ya ngapulwa ya jia wa bebe hao na jomba hao tabile ndi ava enkanti ya jeju mwani jerikensir dola maede da sina ule maede da nyine mdu ya jaka urohora bumbebe yaka uteza sheri namna ina wa bebe hatu wa jomba hatu wa bebe hatu sitingo za lazima abongera abo watukufu ngamtimizini mwambia ni ukana risari wafikiana kabla ya rani jafanya mraja ni wanawashe mlone wanakavya waho wanroma hanyu Facebook intide ichoka urezidira ze problemu za hizi famisa hanyu na mdogo zao na sho hanyu omijini no malahoni ya uka Facebook intide ichoka urengeze dola za hanyu intide ichoka urejeza wanroma hanyu bunu ulaba ndo mufanya ubana يزم كهبا إن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلي أن يريد إصلاح يوفق الله بينهما kanga wena tabu arumwedo laho tsahamria jaire zutre tsahawan ruenza baro hunu na ruenza baro na mjemu hadisi mdatsene dato wezi fubaze kyati banamro manga mtorede hama washenzi zitobya mzone sa Facebook man mtorede hama washenzi kabati wanro ume kamtina wanauma hanyu kamtina wa baba hanyu kamtina wa jomba hanyu ezitobya mdolizo Facebook man kamtuna na mwabiani bahema chui warenge kwa dungo partagiana uone adobe arona mzade ndopi mnamzade wankoli wallahi kama mndu atakomuri hatamba nywa zadenga mle wao hakura no rom
obashemiro wanungo ukawenja do wazari kwa subuti mndu mshem komori go jakensi banu ya do amba tugoza to biyambi ya vai kishenzi na mda mwemwe kanga muzao na mda mweke nga mjawa njo mnongo nga muzao mje mtowe enimero ni ba telefone utukanza je yarengo na zuro bwewe ile yabo yaregereza she comportement mjibali ya umrati abana chamba cha ukane bango ya hawara cha mje mdola pizana kitwabia bibano wezo kezilingana na mwanamche Islamu mwanamche mkomori mwanamche kwa hurumalezi mwanamche uliona wanaume ahena wajomba ahena wababa hizo tinongoza kwa ulazimu mtukanyira twabia za kishenzi emana basaza utopwa mjomba au mbaba au mwanamma hoya yaona wandu wala wahadisindi shangojo banu jo jipredeshe ye ukiketu vai kishenzi ukenti banu mrasuli mweja mjipashe banu kamtuna Roma biani shobani zo kumsifanya hizo ndogo za kina haramu ya lama jaya masusu ya Afrika ndo ngo ndofanya tabia madazila shasi hizo ndogo zikajaya banu zino mwanamche Islamu wamba hudola wakando ndani wazawa na ziwana baja wanjira na problemu au hawara au tijindini utweta ndo towe zifubane nyekenti banundo kati ikego gotwa besiri na makauli ya twabia ambi wala pisa wala na alfadhi kwa tondo umekopati ya tusubitaji bana Jerusalem uwo mndu mzima ndo ufesi mkuu na ndungu ambazo twabia ambi bana banu mdede jebana banu mdede bwana shako mutu banu ngamtukuji pashoni zepa misahani banu mekatena mna sitamkat baba tibule mlo ama mtukubeni hamala bama di malabaya wala taqifu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a al-basara wal kullu naka birawleti kabwandu ambao ngozakili kabwandu ambao ngozitafiri rano unulaba uno handrenge ya cha wala fata na ba cha wala fata ngabo ngonjoreje mwida taka mwaba utwabia bi alfadhi wa kumndu kamaraban wal wakati mwanza la pizi she tusabeli kalima dini mtwalele hamabuzi wallah tallah yezo ngoza wana shoko mdo nizo eba ngamjiramwa yeda ila juzena mdu ngati jike bale yavoka ngo uzo wana tasibi ngo uzo wana ndongo wa ujibize mdu mene mdumshi wanuema parce que emeteri ya wando umewadi yabasa utetezi uruvu na makri sha emba moteringe homo pata ngio na retare manuveli paka mri ateburi paka wande wa para majini ya gerant abungwa na tasibiwa ngwa saidi yao mri ashinde ya juwe habari wanazina wa ujibizai mru mamru shakuna unjia hata wameka uheo pasho moto eka ukante eka uijushi eka usawa de turu haya nasema kwa uchafu anavuga tuta mtu anaja sayejao yejauhidi saba mama epanga mtoizo mabao kausango do kensi wa kausango do ajuhe wewe do idisi za chau hizo ni bila tukana kila cha chema makaulu ya maficha madaya ekamrume ngena utungu haumvurani jiregeze ngojo utiwa na zindu anoshi unoni ngojo uregeza yojibiwa mrume yojiwana na ndugu ya tuzoea bali abakido twambia kensi abe na mono moto na mnani ko ubali ya mimi mndo tenda bele kansi bali unaone sena mnani tuko yaba yodi abakibana ebantinji ana au tinji yandu zangi bintini da jina mchetwan shayi yo bomana mtu watu mtukufu bo wafayano wabishi ya roho ngwacha liye meteri ya hawando menji itubu haze sipapu we manuveli pia ze bujike tupata kabati ulo na rogo shabani na mna ufanya ila bala engenu hali wandoka ulamba inu je mekati ndo vurole bangene mvinyo wonti pia basi ruka simu wala tumera jata basi itoka ulazima ngeba ndo akatondo kana buo wandu watinongwa ne malende ila itoka ubidike elimradi bala la mshipa bala ngulido mzalie jabala ya mkabidi ezo ndo mtu mchola ka uzamba ukeka usaudo ndo hoju yo wanu ndo hoju wanemba be hangu yoto ni bulia page cha unilo somele kitwiri ya do na bala ke telefoni ula go hadisi wanu ndo hoju abalo moto ndo kanti ata ndo usisomi dobo hono gala wani abali ya yode bakibala batu kama bido bala chado ndo wandu wafashili embabiza buji za fematsu embabiza runuma za kalamini na kutu
zinatomia zibizi ege unu wakati wandu wakaulema josho na zidabala haina jokeze na ngawa jokaza badi wajanga faya alikera dibaba nisima islamu hai si wakomori sina mbamila sina mbams eke huyeleza ekati jindu la fabarini guyelewa ya ukana mnatasibi wake utoshi unoni agulile pata owanzo adoishieze sauti na hizo yoge jotogeza machiele le ziareteje zileta system ngwelewa ekahole lo utiyo wana madende ya wanu angutojolo hangali yabo ukana wona ka utojibali yakindu kokobo ekago ngo utiyo wana ndini wanu yojibwa yado na barahane ne mihono ne mahindini jabo shaila ukaneke usawodondo aho wotwe ka usawodondo ala te bakiya bweke usawodondo ka uhewa ijao kenga modo mafanye jao la mauziyo na zindu do fanye wana rogo jao amone mafanyize video ngacha le yikaba tuziona nakerabi tetoni mbura chacha kanti jao apwendeshe hata ndugwele zote ndo zaza munda tarehe ya ani sisi on s'en fout et que gabunya problème ya couple mbrede yaone mndu mshe wenye mndu mme na bake mwenza baro hula na mwenza baro hunu wandu wakensebaza jirindi ebanu we mndu mshe mahari ebanu Facebook do tukauta ya urejeze mahari ya au do tukauta urejeze mndu mme au do mndu mshe abo urejeza mndu shopo baloba ya mndu maho ya rengwani mndu enda sitsaye wandu wazihadisi ya taratibu na zilapi babinja polisha ukanga bo mndu Facebook enda yanzani saa roko inda ila ngabo mzwani tuo ila kati mitwero message tima bya limtinere message atamwara mzwani tuo ekala wambaindi abo mzwani badi ratashe bata mzwani waina kati mitwero vocal yokana salamu alaikum ewa Facebook wa asamba ukana nambai balelo gejoka ufanya ndini nambai armaminu parce que ele tu atijio mwezi gojuka ufanya tawafu wa hel kamba ngojuka biraje no mwezi ndo gojuka ufanya tawafu bo mdobiba ebanu Facebook warantu le menguka bidodo warumu mzwani aje ali rongoze abona na partager message yo muhimu mwambie ukana namba ya Facebook baba cha eza jirinde ebanu ndende ba ho wetata ngwa bezo wabe dama bikulia yal kafiruna ekwi bechandwa tsanu gojonda na rogo njema lelo alafu wanna tunda gojo pashia eke kutina ngawda problem ya papier eke urejeza staff through kadon tsanu gojonda na number gojo kant mnda irejeza kado shihui ushientwa bidi tu abako kwa ho hafu etu abado uchiya ngabone sani gari nkama de eke mradi shere wazila yo kama de mtati ya mbele mwana hedu mjue mtati ya mbele mwana hedu ezoti mwabiana yamba ndabo mwana hangu ba Mwenyezi Mungu gujo hubirilia wandu mazahidi mema wado hubirilia ndabo mwana hangu bangojo henda watu abahanu wandu wado hubirilia udola shahula upeshiwa shahula utojo sishibushia bom yo hamtuko koprezita udobalo hamagari wenda no hucha wa huona no hutesa na ila watatu waduko basi hola wabaleta twengwa ni police tijibale la sisi msenje da ubenda wala hende kupishwe maile ya shingo ye hila gubiriliwa kubaliliwa inda ila duwa ya mtata au duwa ya mtata kuja makubulo kamla lo nyumba ya bure kamlo shaula shabure tirudi ngambiriliwa ni watu atapirizo yale abana ndo kwamba waru mani Facebook mdede namjitamporize namjibakishi bwana shwa tu ukana baraka balisa dhakaruka al-untha kama ndo umepia watu kujitotozo nziani ndugu za wende alimbake mdara ani maili wa ya pia ukauja banango tumtabazele mashishi yodede ekenga bu problem ya couple na mpare mndu yende asulihishe baingo weji kwa do ejo sokman asulihishe unde marazi au mpare mndu wakunga mwana kwa wengine bahikma ne mndu mwana mshoa ujabofu waduka mtambi shamsije Facebook bantu babu ngamjitezo sheri aweke mjamu aba wala ba utoja wambe ukana shabale mana na mndu ati uongo nzo nimlike jau
abo mri hafa Mwenyezi Mungu namrehemu akana hawara ata usikia ile bala amda usabala ola mrugeje habari mana habari amana kana mnamana mshomo madola mana habari mana zabari engetsendo kana mina yatabasa kanga mipirizo zabari haina nguo ya yona dunia ngo sanza nimulie yo na mitfanyazi tsende atatsiwa hivi Mwenyezi Mungu nasami tsende atataniswa nu amba bizangu o mirani no balano mbeshe wadi wonda wa yusi komori ndweda atado tuseze nguo za wana washezani homa la honino masakafuni na ula mndu bala enda nikamzadi mndu achini okay ujukana problemo da honi na ita solution ya ndazi ya taratibu okay hizo ndizo kanza mwambieni ya ukana ni notabilité kamna ubaki haruma belu basi belu yetile uri wo waiche namfanye muhimu majeshi wanu wapulao jao kwa to hise ukanyido wa baba hao nyido wazaza hao waunge video wa Julandasi gebidio wandu wafanye kampani ya ukana aina mtu badia CRC basi na udonda uishili Ali Haji na Abdul Hakim na Bazira Fiti ekange yiko babo yoenda adoli watene ngena nyuba hunu yani kwa ne ambassade arudungu liba 3000 hatowe mzade mu Mali hedare ngamdo acha tangu liba 3000 hatowe arege chauffeur mdo aji mu liba 3000 izo soti pia talillahi la ilaha rajiun izo posto za joto shomera wa komori na hizo samda inde kadu ya mwisoni hurongo zao mjuma banu mndwenda huleze siromu neze ngo jodo va hospitali yake utabantsena uja urinjia banuri ulili wananyasi wa ulo wafu ni azali wasa wafungwa wasa tolo muhazine ntia tu iranganya ngarida yiyo endado hezemba biza majimbo wanzo ishile majimbo yaho ngo ishilia jaza za jari dwaja jasani mwali amiri na wao utombo hari Saidi Mkomori hozwane komori bo Saidi mruma renge mrumshaho ya jumkensi mbazima kenganyina naziwa na mwalele mwakalo na devoir ndo ukana baraka utibule samra ajaju so mobango shonono ari habari ngo tuko samra ngo tuko kwa ministeri enti dingiri ha ile champagne ba nuko mona wa yamba o do amba wasoma ke juice ene beni mdugene mbapia kwabo yanenge embaji yora ejafa yarende hajila kanguzi edado hizo na majimbo ujukanza ya bangu wana na hizo edado hizo na majimbo wanzo isha na majimbo pushimbo wandu ishile ba mimiti ishile ya majimbo ya wandu wa jisao wandu wa hezao ndo walona ngono njema na sauti njema mitima godi timwambia lele jimbo tima na ishile ya komori mtoto twenga shabantu mtanzani mnomdo ishile ya nyinyi mazo ele boti elujia belu ne mafava luwa mteresane na mnaila bonotabilite bahibana taba sa ibidi mtoto wa mabikana hateju bayin azalie kaiva yabo haina mji azali ya johenda basi ni wanazioni wa Dr. Archimete na mjuhe bafundi wanyu arengware ndo mambedi sona man ikililu uhomo huja shatihaba embabio haja azali hende hata heza ikililu utungu azali hende hata heza ikililu utungu nduboko ndakamba we nduboko aparwa utungu na mjuka baze ruboko lizijanziru ikililu to yenda hata utungu bwa komori hamba hizo rugo yazifanya uzinuka na ujo usubira mjuma bana ni wandu mlo Addis Abeba na mhozwani isi mbezara kamtimize mbabiza ndongo timabia nuka kairengeri ka urumwa ne bwana we kairengeri ka urumwa ne bwana we oi kairengeri ile uri umwana zani esa aquí coge ni sikairwa irana mkababa esa aquí coge ni
kaba bajoka na bwizo la samtsinzi hamli hale naye ikilili so ibo Komori hashukuru ngurongo na mwino kabo majia raba eke ikilili le hata ngurongo wa Komori inde namna nyi wandu amini azali mjoka ukaya ade namna hii inde namna do mwiso hanyi wandu madunga azali o mwiso hanyi wandu madunga azali inde namna ndo hende mjoka mudali nyi wandu haise Saino kililu tu enda ta alemeo na mwele kililu wa Komori ya numa ya roho enda ta shukuru na mwishe kililu abatima kura mwali babuwasi msafara unongo ile na like moja iliwani na simulizi wa maitia ama alishobisha marahaba ni wanroshi amona onge ngamtimizi emahadisi yangu haruma qiswa wikayao arjo ustafidi hauriziyehe wanakiswa wema yabidi mzingare mnakiswa woi bazi ndizo rajo hanza lido toze darase namna hino gabo mrumshe yalata 200 livres égyptiens ende hakaza mnakirtasi ya ukaya tilata 200 livres tilata majana maili ya kimiswiri haina mru jozi parisa na nerezo da honi hangu bamimi eretreti hangu yomba bititi na mwishio robo wa Komori ndumzaze alata majana maili Egypt harinzi hamnafe ya wakati lata majana maili ni ujozi ona na nerezo harumai adresino ba retreti hangu yomba bititi mtina mbahindu ya utongeza ni dola mbahindu bahinga bomndu yaoneke tasila hadungo ya adresila hende ayoda honi ya mzaze ola hamnika eze majana maili zila basi yo kati mzazi olaenda yamnika mzazi hamba ukana banwe mru wabili boko hunerema pesa anu bao hamba huya parisa we mru wabili wanerema pesa yangu halafu mru la hafumbaria hamba na mwedema banguwe
kiritasianzi wa inuvanu bae mimi nekajiwanzi hamikaji jau shabala tikanza nione wanadamu kanga wandu walona roho hata mpakade ya basa izo deze swifa za kibinadamu aunduka kweli ngabo wandu walona irundi kwa japari sema pesa shawajua kai mzaze wende semu tabiho warenge bairu wambeshe wakomori wangu abo wanja to misiri ni wahibi hapari sema pesa ngabo wandu watoka watosomea ezindu zanti wabala waono kabwe mzaze ngo hutajio wabala mapesa wampeshe abili ngabo mnamwana mtiti na mshie ni wandu mazaya ngabo mnamwana mtiti yaona gari wanu wako huzaye eskrem basi mwana wala hata jonem ele gari lizawe eskrem glass wanawati tuhanza glass basi be yaona wala ya huzao bala yaona ele gari liko bela eskrem ijao na tonya ma ya sujudie ezajirindi ka wala muzisa eza warako unyamena mna ilhamba ummi عندما تفرح تسجد hambe mana na sujudia mama hangu keti kenge na furaha yoto nyama sujudia wangu wana wane ele gari lahe askire mwijoi huze ntotibi wa wangu ti sujudia yaude male zimlaku lele mwana ngabo mraji akaudufanya hazi hom sirini mwanamme maskini akaufanya hazo msirini halafu edo amana waho msihiri wa matajiri edo anza yamlibe haharaya hambeza bari utwanza nulibi hamba mama hangu hanambia ntiparo jorenga mali au mshahara na simbu haharuma msihiri wararu awewan hau uzi samru ya ukana ezabari uko hendo msiri ni rahamre jawadhini ezabari uko hendo msiri ni rahamre jawadhini hamba emana ni kondo msiri ni rahamre jawadhini adhana ila ya howanru wa filifu shami imi ngamjoko wakati nguo karibu ngamtende sa ila ya howanru wa filifu shede ya banga bolera kadha ngabo mbaba boko ekanza yanwe maji hodahoni hahe shayo hanza yanwe emaji yomsirini hauzitokana ezabari ulona maji na izo pia utohunwa hodahoni hao shaunwa oyo msirini hamba imana ninwa oyo msirini uwengu hutajiyo thawabu swafi ngamantu ya hundaneneze favila zinu ukana imbanjia jiari ni kabori swalio na zila rino erimobele edunwa defasiri ya bana inde ya yulo muhimu ni wa Komori. Inde yulo muhimu ni mwambia onini wa Komori. Na mswali ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ngeni mnikeni yulo muhimu. Harumeze kiswa hizo. Na mswali ya Mtume sallallahu alaihi wasallam idha wasaltak فضيحة لأحد فاجعلها تقف عندك فإن وقفت عندك أخذت أجر الستر ومن ستر مسلما ستر الله به يوم القيامة نمشي لكلمة لا بأسا يدود لكلمة نجوم ليرنجي هرمي mahadisi leo ekahu nongone wanrongo za aibu za upulevusheo wa mwananyuho wale mroi hailo ni aibu emdomshe hanongone ya mtu mathalan wakati mrumme wafuma ume aribala wala katuzaya aribala wala sijindu ngezungu sawa wandu wara au wandu wani wazijua aribala ngena prostati aribala ngena kanseri
basi aibu ilage zunguli yao hende hata uiparisa basi wewe gelazimio uiziye utiambie mtu tsene kawe uiparisa eka uiziya bala hubaeti yo yaho omwanya ula basi ngo hundoze fadhila za ukana husitiri huridu huziya ndrongo mbizendao bahimnyezi mgyo uhuliba yo husitiri rawero wa karibu nawe yode fasiri ya ukana idha wasalta ka fadhiha eka uparisa ndrongo za aibu za upulevusheo li ahadihim harumo wandu wao faj'aluhum taqifu 'indaka fanya hata ike apreha kezina wende harumo mdoji fa in waqafta 'indaka ikahu ziziya kujazambia mrubaho akhadta ajr satr yabo uhundu eze fadila zamru ya sitiri mwanyanya wa man satara musliman ekemru hasitiri mwanyanya isilamu satara Allahu bihi yawm al-qiyamah iloka ulumhimu swafi ya ukana haina kati mru ya beshe wa video hauya nongone wa rongo hauya telefoni wa yambilo wa rongo idha wasalta ka fadhiha uparisa aibu ya mtu aribala wala mitiwa aribala katina jao aribala yo hazima jao aribala yo nukanai aribala wala hafuma ume aribala kajatoe mahari aribala yemwiti eka uparisa aibu uparo telefoni au wa ujahambilwa idha wasalta ka fadhiha mruha fiedhiha apuliani yasheo li ahadihim haruma wandu faj'alha taqifu 'indak fanya hata zibloke wala zisambilwa mruwa saya fa in waqafta 'indaka ekahu shindihu ziziya wewe akhata ajru satr yabo hundana neze fadila za mru ya sitiri wa man satara musliman ekahu sitiri mana yo islamu satarahu Allah yawm al-qiyamah Mwenyezi Mungu haikutojo sitiri awenge abandu wenje ndo rumeze mashuhuli ngwarondo wao mali ngwarondo wao dhahabu ngwarengondeza woika jala tamba hindu shamru atwenda hanti ya ukana tilata majana maili na mimdu ntambi ha owandu wako mjini hula owenji haina mrugo tubala majana maili yadadi ke mzaze ola na zilati ndizo shawa tonji ya santima ni mzaze ola uka mzaze anti yamna pano j'ai perdu 200 livres égyptiens c'est lui qui les trouve qu'il me donne parce que je suis une vieille femme et je ne travaille pas itongeza wandu wenji haina mrugo tubali ya majana maili hende hawanika hanike mzaze ola hambeba nuinu hindi panuka bomdianere ntwamile kali josi habo mzazi yone yone sawo binadamu de yone sawo irumbi shango ono sisi mndunguru ondo biye ngundo passport ngundo telefoni ngundo dhahabu ngundo mali za wandu azirama se kujaziwa na njaziwa na balare ngendeza izo kazirendo haruma mwanadamu islamu yaona manyanya haina mwanadamu yahunda na barongo njema mnduna nyamea renge sijidati shukr yahode malezi Qur'ani ngabo wajanza waisome ngabo wajanza waishie ngabo wajanza waione haina mdulona mato isome hauishi hauyangali shaitike kutuisoma hamuoni kutura ngamsuhafu waisoma kutuishilia ikange somao yongi hamadi ilmu haina mdu wekaya unge karibuni Qur'ani kaina umranti wae choka burini kaina umranti wae chema urutokia yode mnamdu kwamba Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an ikakuja hifadhi Qur'ani toka mru wa udoi soma bo hamili al-Qur'ani bo bahim mru hisando mru shinda haparale shahada yo sitiri mru yo biha mru kaburini yo ka barriere mru kanja mroni yo defasira kana Allahumma ij'al al-Qur'ana rabi'a qulubina muna zaido werikalme zifuba zatu wa nura sudurina itie nuru zifubani wa dhihaba humumina itoweze hamu zatu wajila ahzanina itowe ina huzuni wa fi dunya qarina ike karibu na sin dunia wa fi alqabri mu'nisa idori beha wa makaburi no kwandwa isawari jihiba la wende zao wa ala sirati nura iriunishie arume sirat wa min aljannati rafiqa iribaliye wenda beboni wa min an-nari sitran wa hijaba itiye barriere rititono mru wa jahannam swala la mwiso endrongo nku mwanadamu ijo humjibia mbebo ni ndongo ndazi bikwezi endrongo ijo ujibia mwanadamu hakumbe boni hindi ilo ile swala la lelo bawe tumutiyo ngarjodo kane wan masuala wemeka mgwamenzi
amanzo mdia nabie ndongo ne zambevo ni muhimu. Ndongo ne njema zambevo nduna be ndongo ne muhimu zambevo. Ndongo ne muhimu zambevoni wandu waelewe maana wandu wanzone bevoni. Na mwaliza inde mani wandu watsona hajane mbe oda wandu watso juwe amfera yulo iyo. Ndongo ne na mvubu ndongo ne Mwenyezi Mungu kujori tsanganya mbevoni bi idhnillahi alkarim. Ndongo ne muhimu za mbevoni na mbezi iza ndongo ne njema ziyatira umndu mbevoni hindi aundo gontsanu za utongeza ndongo nku ya mado ya mbevoni حياكم الله ويصلح بالكم. شكرا جزيلا يا أستاذ علي أركان. مرحبا منجي إمانا نياسي علي أركاني هجيبو ما شاء الله. ndogo ya mando nkuu ya mbevoni wandu wa mbevoni idha dakhala aljannat ahli aljanna ikondwa isawanja mbevoni Mwenyezi Mungu jojandia rinji yesonti Allahumma amin. Jauzi sokana emkura basi ondo toka mbevoni ngwajamba ebangabo kheri mjuma inu emtoshiha ebangabo rugo mjuma bana taurizisa basi ndongo nku domruhaba Allahumma rzuqna nadhar ila wajhika alkarim. Ndongo nku domru yatukanza yone Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kabati ndongo njema duniani hamado mmono wa Mwenyezi Mungu. Baada yao shukran ya Rahmat binti Ayub. Doka mengoni mweze ndongo njema za mbevoni
khalidina fiha de kemjia kamnaka uroha ujodi yambe bona bokana uroha tena yorongo njema mkana boge tuka uhisa na niweze ni profite bana mtuka uroha bongo ni moze rongo njema zambe boni nabo ujuwona ne kairwa hezumbe munalitanganye kwa zima naye mrudomba daima ukana Allahumma ajma'na مع سيد الدعاة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم kamonao o wandu wakaulila bo mtume sallallahu alaihi wasallam yafariki sidina Umar sidina Abauti pia namna wakaudumbia de makaudumia maleze sura njema na ile fusheje manezi zonti pia misk parfum ya misk miongoni mwa zero njema za mbeboni de haina ndogo tukokana vinizo na wewe usawiyere wazo ze famille yongi yo après akanga bo famille za jusa wandu muo shamugo joritsanganya neze famille pia mbeboni Allahumma amin sha abo famille za pewa abo famille za peu aunda bokwezi watukufu shamugo nazirengeze ze famille dokana mbeboni kuna henda mshanani jazahata kuna henda mshanani mbeboni kuna ulemewa nala lemba bibati lemewa ntushinda kuna ulemewa ya ukaze neema utoka uziona pia kezina ka uruhusu ndo abango lemewa mbeboni mdukana hufa kango jonshi bebona atajo ufetene mbeboni ngojona maji weka yao kaptuma mno sayo abo kuna uswani nyora tena mangamina nyora tanjona ba majinwe la nadma abada baada karina uparo kana nyora baada mdo jone majia kabana ukaulemevu nge ezerongo izo ngo za ukaziatire wandu shakena ukirito namba kana mdo niko jore mmaja ana rabeza honutse na njema bukungezi jorifai nana ukana banywe kemwede kamwede ngamjo hundana na ndungo njema zinji beboni wandu washihurun ain wandu washewema na lilmuttaqina mafazan hadaika wa anaba wa kawaiba atrab kuna udukana rukuka shitwa ntona bawontsami abantu ndatongo beboni ndungo kungo tukawonana na Mwenyezi Mungu ngojonana na mtume wa kullu ma tashtahi al-anfus kuna mdo mshanani kuna ukura hata udokosa shazero pia gezotuka uka perfect kuna mbabe zara kabati biyazi wabana bana mshana ya waraka kuna ule mewa matunda lensi uhebara tichana njasi untambiho kabati tabuiho beboni ne toto yoka kuna paro joro hayo ke unji wange narombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala an yaj'alana jami'an min ahli al-jannati al-firdaus Allahumma amin ma'a as-siddiqin wash-shuhada wal-habib al-mustafa wa hasuna ulayka Mwenyezi Mungu nari ibehe harumembe bo yahahe ike owarifia waisa ngao harume za rehema za Mwenyezi Mungu ritife eka Mwenyezi Mungu katira dinasi nguna nze ritife illa wa huwa radin anna nguna nze wakatiri jofa yari rehemu riunde wandu risitiri nguna nze namna risikiti hao no ze fami za hatu wafarikio jeriu furahi bori jowona na ombe boni au kawandanyi badi mnamdimake nguna nzeri hisenro nguna risitiri hun duniani na akhir nguna riheze daraja kuzambe boni nguna haulio wandu wafanywe ze masahiri ne mazetwani ne majini wangamizao wandu ekakatua haulia haina wafanyao no audhi wandu nezo rejei Allahumma amin unaribevu
rilele isho ya riba ya wahifadhi ya wabarikishe wake wana wasulihifu watu na mguna wabe wababa mguna wanikeze mvune zemali neze chida ne biswara ya walela malezi ya Kiislamu wajua ke sababu rilofurahi nao muna libendo wa rizaya hun duniani ya rehemu wa hafa ya jewa libembebo bezeno go warifana karna ushindu walibazo Mwenyezi Mungu ujua libaro hun duniani na akhira. Mwenyezi Mungu natoweze baade za rohoni ezeni yambi neze husuda neze hikli yaribe usubirifu yaribe umakinifu yaribe udhaniana njema yaribe mahaba yako ile yaito unafiki. Mwenyezi Mungu najalie rihundaneleze baraka za mwezi wa Rajabun yaje yajalie rihundanene khairi na neema ya mwezi wa Ramadhan. Allahumma barik lana fi Rajab wa ballighna fi Ramadan. Mwenyezi Mungu narinikeze mvune zenchida rikena muoje rifunge Ramadhani riswali yarisamie madhambi ya bira remahu rematiti reya benu hare tatsaya reya orabenza reya oratubenza reya tende reya jao reya orajua reya oratujua unarisitiri hun duniani yarisitiri na akhira unatoweze tabu zilobotsi juu hatu unaritole wandu wangamiza wenti ya hatu yarinike wandu wajura Mwenyezi Mungu wajuka na irumbi wajuka na site hina sitara. Allahumma amina. Mwenyezi Mungu naunie Komori ni Maislamu guna nusuru ya Maislamu wa Palestini waangamizi waone haina mahala walumru waniliyo haki mguna mhifadhi guna angamizo wandu waangamizao ya Maislamu haina bahanu waliyo unarejezezi haki zao wa Komori yatoweze tabu yabe unono waloa wade yasahilisho wasomao yate amano malahoni no mirani no mijini yatowo ujinga yatoweze shirki zilowansi juu yarifunguleza khairi za duniani kamili yasheneza akhira. Hamad mnalikuomba daima اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من شر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الخير ما سألك به نبيك وعبيدك وحبيبك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ونستعيذ من شر ما استعاذك به منه نبيك وحبيبك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ها نحن ندعوك في هذه الساعة الإجابة ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا طفلا إلا ربيته ولا عيبا إلا سترته ولا ضالا إلا هديته ولا مجاهدا إلا نصرته. اللهم ها عثمان غزالي ومن معه استعمل قوتهم ضد ضعف شعب القمر فاستعمل قوتك ضدهم ضد قوتهم. سهل لنا مما نريد ونجنا مما نخاف. اللهم عافنا واحفظنا والتف بنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم عجل بفرجك علينا وعلى كافة المسلمين. اللهم انصر المسلمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. أعزهم ولا تذلهم. أعزهم ولا تذلهم في أي مكان في كل مكان. ودمر أعداءك أعداء المسلمين. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم إنا نسألك الخير ما سألك به نبيك فتقبل دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا ألف بين قلوبنا وانصر المجاهدين في كل مكان. يسر أمورنا ولا تعسر. فرج همنا ونفس كربنا وقض ديوننا واشف مرضانا وارحم موتانا. اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك
ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يخشاك ولا يرحمنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فضل سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك ونتوب إليك.